Bakaze nongeye kubasuza abakunzi ba Frame 24 TV ngira ngo nkuko mumaze kubimenyera uburi kumwe nanjye Victor mu biganiro byose babigiye bitandukanye. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi tugiye kugenda tugaruka muri cya gisata cy'imikino mwikundira muri benshi, ariko nabonye abantu muri gukora subscribe muri kutwereka urukundo mukomereza aho ngaho rwose ni ibintu byiza cyane. Hanyuma navuga ngo ku rundi ruhande turagenda tugaruka ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko tugenda tugaruka no kuri amakuru y'ama ekipe yanyu mugenda mwikundiramo rimwe na rimwe, mukambwira ati ujye ugira gutya unyuzemo uduhereze ubwinu ku makuru aba ari kugenda avugwa cyane cyane mu gisata cy'imikino. Uyu munsi nakubwira ngo turahera kwa kane sinabashije kubona umwanya kugira ngo turebe ukuntu twirebera uko biba byagiye bigenda ku ma ekipe yanyu mukunda. Turahera kwa kane cyangwa kwa gatatu? Tureka duhere kwa gatatu, ubwo ekipe ya Manchester City yazaga kuba yitwara neza imbere y'ikipe yajaga kuba yitwara neza imbere ya ekipe ndebe neza gatoya. Man City yazaga kwitwara neza imbere y'ikipe ya Fulham, hanyuma Nottingham Forest iza kuza kuringanya ubusa ku busa, mu gihe Crystal Palace yanganyaga na ekipe ya Burnley. Hanyuma ya Burnley Burnley yaje kugira gutya yifasha aka ekipe igakubita ibitego 3-2, mu gihe Liverpool iri kugenda igaruka mo gake gakeya rwose yaje kuza kubitsinda ikipe ya Sunderland igitego 1-0. Nkuko bimenyerewe rero ekipe ya Brighton na Aston Villa yo irayibasha cyane. Hanyuma rero byaje kuza kuba birangira rwose, ekipe ya Arsenal igiye ku gitutu cyo kujya kwa Brentford ifite bamwe mu bantu ahangaha baba bameze neza. Ifite umuzamu witwa Coleman Coleha, umwe mu bazamu beza cyane na ekipe ya Liverpool. Ihamya ko uyu muzamu kubera mutakaje ni ikintu gikomeye cyane, kuko uyu muzamu wabonaga ko akeneye icyo bita tondoje yo gukina. Hanyuma uyu mugabo bikaza kuza kuba bituma yigira mu ekipe ya Brentford iri kumwe na kapiteni wahoze wa Liverpool na rutazamu wabo witwa Igor Thiago. Ni bamwe mu bantu bagoye ekipe ya Arsenal mu kibuga hagati, harimo abitwa ba Lewis Potter, bita Watala, ndetse na abitwa ba Henry, ba Kayude. Arsenal yaramufirinze kabisa. Numva Arsenal yafashe uburyo risanzwe ikina, ekipe iragendera imastering, noneho baza guhura n'ikindi kintu batari bagiye biteguye, cyane kuri uyu mugabo witwa Kayude. Uyu mujene witwa Kayude rwose navuga ngo ni umwe mu bajene bagiye bifatira ekipe ya Arsenal, bayifata ku gatsinsino cyangwa se ku mutwe, akajya nago umupira ukagira ngo ni yakufura bateye, ari naho igitego cyo kwishyura cyaje kuza kuba gituruka ku mupira yarenguriye iruhande rw'ibumoso. Iruhande rw'ibumoso ubwo ni kuri couloir ya kabiri y'umujene wa Arsenal. Ubona ko witwa Timba wari wabanjemo akananiro gasa nkaho kari kugenda kamukurura. Witwa Trossard yari yaje kugerageza kubanzamo Bayo Clash, witwa Madueke na Laisi Zubimendi mu kibuga hagati na Eze. Ibintu rero byaje kuza kuba bigorana cyane, bitwa ba Enkapi, Magraesh, Moskela ndetse na Timba. Uyu mukino witwa Saliba ntiyabashije kuza kuba awukina, byaje kuza kuba binabakosta ikintu kindi, kubera ko byatumye aba bajene batakaza uyu mukino, bajya kuri pressure yo kuba batakaza igikombe, kuko kugeza ubu ngubu urebye table ubu ngubu ahantu bigeze
navuga ngo kuri table ho harimo haraburamo amanota 4 kandi aracyabura imikino 12. Ese Arsenal yabasha kuba yakitwara neza igatwara igikombe irusha mu cyabo wayo amanota 4? Nibyo benshi bari kugenda bibaza. Kera kabaye nyuma yo gutakaza abitwa bambwemo ndetse na bawisa, ekipe ya Brentford rwose kera kabaye iri ku mwanya wa 7 n'amanota 40. Ni ikipe ikoze agashya mu ma ekipe byibura amaje kuza amanota 40 muri iyi sezo, mu gihe Chelsea iri ku mwanya wa 5, Liverpool ku wa 6, Aston Villa ku wa 3, Manchester ku wa 4, mu gihe Manchester City iri ku mwanya wa 2 n'amanota 53. Gusa twavuga ko ibintu nanga bishobora kuzacayuka mu gihe kitari gitoya, ariko reka dutegereze tugende tureba uko bizagenda. Ku rundi ruhande ikipe wenda nyiri kwa Arsenal ho gatoya, ubwo sigabona ko witwa Mikel Arteta kugira ngo abone option ya kabiri, option y'ibintu bishobora kuba byamufasha kugira ngo abashe kuba yakora ibintu bidasanzwe. Ubona ko ubu ngubu rwose bizakomeza kumugora bizakomeza kumugora kubera ko ubona ko ikipe yabashije kumenya ibintu akina, ikabasha kuba igendera nanone mu murongo wayo ntihindura iby'ikina, ikamasteringa uburyo bw'imikinire bwa Arteta. Ubona ko Arteta nta yindi option aba afite, nta bundi buryo aba afite, ubona ko rwose biba byamugoye cyane. Arteta manza aza gukina afite ubushimwe wenyine yo gukina, kandi urya no n'amayeri yo mu mukino aba ari ngombwa kugira ngo ubashe gutwara igikombe cya shampiyona. Benshi bakavuga ati rero uyu musaza witwa Arteta ashobora kuba ari mu marembera kubera ko nazaba adatwaye igikombe na kimwe mu bihatanirwa binini ku mugabane w'Uburayi, ashobora kuzahita yererwa umuryango, ekipe Arsenal igasiganwa n'undi muntu. Hanyuma rero witwa Mikel Arteta navuga ngo ari ku gitutu gikomeye cyane, afite ekipe nziza bamukoreye, navuga ko bagiye bamukoreye kumubakinga, bamugurira abakinnyi, bamugurira buri kimwe. Mu by'ukuri navuga ngo ni ibintu bitamworoheye iyi sezo, ni ibintu agomba no kwitondamo kubera ko nakomeza gukina gutya, nakomeza kwitwara gutya, bishobora kutazagenda neza cyane. Hanyuma rero Arsenal navuga ngo ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona muri Premier League, na rutahizamu wabo Gyökeres akaba ari mu rutahizamu umaze gutsinda ibitego byinshi kuva mu kwezi kwa mbere ku mwaka 2026 kuva kwagera. Navuga ngo ni ibintu abantu benshi bateze amaso, ni ibintu abantu benshi bifuza kubonesha amaso yabo. Mpamya ko abakunzi ba Arsenal bakiri batoya ababonye Arsenal itorera igikombe ni bakeya. Ku rundi ruhande twigiriye muri Espagne muri Copa del Rey, ikipe ya Atletico de Madrid ndetse na FC Barcelona zari zacakiranye. Navuga ngo ni ku munsi wa 4, umunsi wa 4. Navuga ngo ekipe ya FC Barcelona yataye baba imbere y'ikipe ya Atletico de Madrid. Ubona ko witwa Diego Simeone kuri ubu ngubu navuga ngo yaje afite approach nziza kurusha uyu mujene witwa Hans Flick. Rero navuga ngo bamwe mu bantu batsindishe na ekipe ya FC Barcelona genda nengo witwa Lamine Yamal ni umuhungu mpamya ko uri imyaka irashuka bya hatari, kabisa. Uyu muhungu bamweretse ko arusha abandi bantu ubushobozi, abarusha ibintu byose, ariko sigabona ko akantu ko kwemera no kugira ngo yerekane ko buri gihe hariyo umuntu urenze, mpamya ko kari kumukostinga ikintu kinini kabisa. Cyari kumukostinga ikintu kinini cyane. Navuga rero ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitazorohera buri umwe kugira ngo muri retour ekipe ya Atletico de Madrid ibasha kuba yakitwara neza ikagera kuri finali, aho ishobora guhura n'ekipe ya Elche cyangwa Osasuna bitewe n'izaba yabonye itike ikomeza kuri finale. Hanyuma rero navuga ngo witwa Lamine Yamal rwose nigize kubona umunsi umwe hari match nuza Rafinha yagize kubamo umukinnyi mwiza,
ariko none biterwa n'ikipe bikina mbona FC Barcelona yarashize imbere witwa Lamine Yamal kugira ngo babashe kubona ukuntu bacuruza anacurize FC Barcelona, ariko hari ukuntu imikino imwe n'imwe minini ubona ko ibimunanira kandi byamunanira agakomeza gutakaza imipira cyane rero kwa gutakaza imipira cyane bikostinga equipe kuba hari ikintu ishobora kuba yatakaza cyane ko n'ubwabyo rwose wabonaga ko equipe ya Arsenal iri kugenda ititwara neza imbere y'abakunzi bayo. Hanyuma reka twirukanke Barcelona ibyayo byo ni birebire kuko yakubiswe ibitego 4-0, dore ko hari n'igitego cyagize gutya kirangwa cyangwa ariko batabanje no kujya gucekinga kuri VAR, kuko nabonaga kuri VAR babanje gucekinga baracekinga iminota 7 iminota 8 wahagaritse umukino nka equipe yarimo iragenda ivuga ati reka dukore comeback turebe ko byibura twazajya kwa Atletico de Madrid byibura ikinyonyo cy'ibitego kitakiri 4. Yesi mbona ko nubwo FC Barcelona ari umwami w'ama comeback, simbihamya neza ko equipe ya FC Barcelona ishobora kuzagira gutya ikaba yakitwara neza imbere equipe ya Atletico de Madrid. Nabonye abakinnyi barimo witwa Ademola Lookman, umwe mu mataka beza kabisa bisanze mu nkweto ze hariya muri Atletico de Madrid rwose. N'umwe mu basore beza bazi gutsinda, batatekereza ibintu byinshi imbere y'izamu. Ikintu cya mbere ari ukubanza akareba izamu. Hanyuma witwa Julian Alvarez navuga n'umwe mu bakinnyi beza uburayi bufite batanikunda, wagaragaje kuba nta bintu byo kwikunda agira. Hanyuma rero aza kugira gutya, aza gutanga passe nziza kuri mugenzi we Ademola Lookman, biza gutuma uyu mugabo witwa Galicia umuzamu ukomeye w'ikipe ya FC Barcelona rwose yahindukiye inshuro zigera kuri 4 zose, ariko nawe hari aho yagendaga akora amakosa ukabona ko bitari ngombwa rwose. Byatumaga ikipe ya FC Barcelona isa nkaho yongera gusa nkaho hari ikintu yaburaga mu izamu kabisa. Nubwo hari amasave yagiye akora agarura equipe mu mukino, ariko hari n'ibindi makosa agenda agakora ukabona ko bitari ngombwa. Julian Alvarez witwaye neza muri umukino, Lamine Yamal wari flop ya mbere. Ubona ko abakinnyi ba Atletico de Madrid babashaga kuba bamasteringa. Hanyuma sinabura kuvuga ko umuhungu wa Diego Simeone muri match n'umwe mu bari gufasha equipe ya Atletico de Madrid kugerayo bawe gufasha equipe ya Atletico de Madrid kuba yagerayo. Reka tuve kuri FC Barcelona twerekeze ku munsi wari wakurikiye ubwo aho byari kwa gatanu. Hanyuma tukabura kuvuga ko equipe ya Paris Saint-Germain yaje kuza kubitsindwa na Lens muri Ligue 1. AS Monaco itsinda Nantes, Chelsea na Hull City byari 4-0 muri FA Cup. Mu gihe umunsi wakurikiyeho mu equipe wenda yahise agira gutya agakina, harimo equipe zakinaga championnat. Real Madrid yaje kuza kubitsinda Real Sociedad ibitego bigera kuri 4-1. Umuhungu witwa Trent Alexander-Arnold banavuga ko wamaze nyuma kugira urukino rwiza cyangwa se umukino mwiza, biravugwa ko rwose noneho ari umwe mu bahungu baza gukomeza gutwara iyi equipe. Igitego cyiza cyo witwa Galicia kuri passe nziza y'uwitwa Alexander-Arnold, ariko n'umundi wakomeza kuba yanatuwe nka homme du match. Vinicius yaje kuza kuba atsinda igitego cya penalty. Muri uyu mukino Vinicius yabonye ibitego bigera kuri 2 atabasha kuba yahusha. Ibyo rero byazaga gutuma equipe ya Real de Madrid ikomeza kugenda yitwara neza cyane. Hanyuma ku munsi wo kwa gatandatu hari ama equipe amwe namwe yari yagiye akina. Umunsi wa gatandatu ariho nyine Real Madrid Bayern Munchen nayo yari yakinnye ibitego 3-0. Abasore ba kampani nta mikino bafite uyu mwaka, ni hejuru ya 2 kabisa. Urabona ko rwose bizakomeza kuba ari ibintu biryoshye cyane muri championnat y'Abadage. Ku cyumweru rero
nibwo hagazaga kuza kuba shampiyona yitwa Mallorca yitwaraga neza, Betis yitwaraga neza imbere ya Mallorca, hanyuma Levante ikaza kuza kuba yitwara nabi cyane imbere ya Valencia kuko ikubise ibitego bigera kuri 2-0. Ariko simba numva ukuntu ikipe ikubita FC Barcelona ibitego 4-0, urumva agomba mbyumva ukuntu ikipe FC Barcelona ikubitwa 4-0, Atletico Madrid yajya kwa Rayo Vallecano ikarya nayo ibitego bigera kuri 3-0. Ibintu yabisekeje kabisa. Athletic Club navuga ngo yazaga kuba yitwara neza imbere ikipe ya Real Oviedo, mu gihe Barcelona yo iraza kuza kuba ikina uyu munsi. Reka turebe rero uko biraza kuza kuba byitwaye kuri uyu munsi kuwa mbere. Ekipe ya FC Barcelona iraza kuza kubihura na Girona ku isaha y'isayine mu Butaliyani, Lecce na Cagliari. Hanyuma muri FA Cup ni Brentford na Macclesfield FC. Turaza kuza kuba tubireba ku isaha y'isayine. Reka turebe noneho rero muri rusange mu Bwongereza ekipe ya Arsenal iracyayoboye n'amanota agera kuri 57. Byinshi biri kugenda biri kuvugwa, abenshi bari kugenda bavuga twitwa Arteta mu by'ukuri ntago arimo aragenda akora ibintu bizima bishobora gutuma ekipe ya FC Arsenal ishobora kuba yatwara igikombe, kuko benshi banahamya ko ubwoba, igitutu kidasanzwe, gupanika byose bihera ku mutoza Mikel Arteta ukomeza gupanikisha abahungu be, ukomeza kubereka ko batari kumwe niyo ari kuri touchline. Ubona ubwoba atafite igisubizo, kandi ubona ko nyuma yaho uyu Kai Havertz wari umaze gukina imikino nk'itatu yose, ubona kaho ari gusa nkaho ari kugenda abafasha. Byaje kuza gutuma rero ekipe ya Arsenal mu gutakaza witwa Saka nayo wari uhari, wabonaga ko adashaka kumukinisha, afite ubwoba abwuka ashobora kongera akahita agenda igihe kinini. Kapiteni Odegaard wari uvuye mu mvune, wabonaga ko nta kintu na kimwe yafashe ekipe ya Arsenal. Ubona ko muri make Arsenal gupanika, gukina ibintu bikomeye, utwara igikombe, ukina ibintu byoroshye kandi ukabona amanota. Gukina ibintu bikomeye, abenshi bari kuvuga ati iyo uza kuza guhindura tactique n'uwitwa Ben White ukaba wamushyira kuri couloir y'uburyo, mu mukinnyi ushobora gukina couloir yose y'uburyo, azamura imipira agira gute, ukareka Madueke kakegera mu mwanya wo hagati aho yegera abazubimenyi ndetse nabayo Klesh, ubundi ukareka umupira ukitwara, aho kugira ngo wowe ubwawe usange uri kurwana n'ibyo bintu bituma buri gihe ekipe zose, ekipe yawe yose isa nkaho ibiri gukora ibintu wagira ngo isa nkaho irimo iragenda yiyahura. Reka nkubwire ngo muri make ibyo twashaka kugira ngo turebe n'ibyo ngibyo, ariko sinabura kugaruka kuri Real Madrid nayo idashaka kurekura muri Espagne. Muri Espagne ekipe ya Real Madrid nayo yishaka kurekura ibintu no kubikocora ruzungu kabisa, kubikocora ruzungu, kubera ko numwe Arsenal ni mu ekipe ari kugitutse kugira ngo barebe ko uyu mwaka shampiyona yabasha kuza kuba iba iyabo, dore ko bamaze igihe kinini basa nkaho bayirukanka inyuma. Imyaka igera kuri 6 witwa Pep Guardiola yarababereye akagozi. Ese uyu mwaka birashoboka cyangwa se dutegereze umwaka utaha nkuko Arteta yabyivugiye akavuga ati abenshi nubwo batanabyemeranyaho nawe ngo bari muri projet, ariko mpamya ko projet Arsenal, projet Arteta uyu mwaka no gusarura byibura igikombe kinini, igikombe cy'amatwi manini, cyangwa se akaba yakegukana shampiyona y'uyu mwaka. Reka nkubwire ngo ni byiza gukomeza kubana namwe, ariko ngiye mangira ngo twikorere utuntu duke ariko bihite bituma n'ikiganiro cyoroha, bihite bituma n'ikiganiro incamake zabyo, amakuru bari kugenda avugwa. Benshi nawe ndeba witwa Fabrizio Romano bamushinja ko akorana na ekipe ya FC Barcelona. Urabona ko ni ibintu bitazabasha korohera aba bagabo, dore ko akenshi aba bagabo
haba uwitwa Mikel Arteta ndetse na Hans Flick bayoboye urutonde rwa shampiyona, haba mu Bwongereza ndetse no muri Espagne, urabona ko ni ibintu bizaba bitoroshye na gatoya. Murere umeze bite? Ariko ngabana aragukumbuye. Bivure. Batigeze bagakanda se. Akanyenyeri se? Nawe akanyenyeri ukunda. Mbese Rayon Sport yanze gute muri weekend? Rayon Sport hejuru cyane kubita polisi. Bingahe? Kimwe kubusa. Rayon Sport kimwe kubusa. Aperi yaranganyije. Kimwe kimwe. Ubwo namwe muri kuzamuka mu ku mwanya wa 4. Aperi. Harimo amanota ye. Atatu. Yibeshye. Match imwe muhitamo yakuramo. Sindi iki kirana dufitanye na Mukura. Ondoka, APR ondoka. Ibaze. Ye niyo mureba ubundi. Reka dusoreze ahangaha ariko Samuel muhora mu muryango nzamubazane, reka nze mukanya ndebe ko namwigisha akazajya noneho tukareba ukuntu twongera gusubira muri bya biganiro bya Firi iwacu. Barabimbwiye ariko rega wa Munyagicumi ngo wamushyize he? Ababwira ati baryamye nuko ne Victor nawe yabaye umumirabuze, baritse umumirabuze. Reka nze mwigisha mukanya turebe ko dukorana akaganiro kameze neza, mwongere mwiyumve ijwi ry'umumirabusa witwa Samu. Mukore subscribe ngiye ni Aime Victor Arento, ubundi kuri The Film 24 TV ndamamya ko nakagaruka ibyiza byo kuri The Film 24 TV byo ni ntabwo bijye bishira. Reka nze